Шыне Шубашкарды вуннымыш пилік шулық ураменджи бір шуртра бурнаганзем, візен чуредізем умне хабардаган тұғыр хутлы шурда хириш. Кувырында котлаванзем хайдеренде. Ядарлы техникада ішлейд. Шак шыр лапты көшін тавлажу вуны шула яғын тұзылайд. Элек ку лаптық шкулын болны. Ундан ана усламжене сутны. Унчен кында пурынагансен чуречисен чуен верене учреждение курыны болсан халя котлован. Чазах кunda шене шуртларда іще. Эже кырла чуехенче тыдынна. Котлована хулан ширымыш куличевыхенче чавна. Шабах шагында тұғыр хутлы пурынмалы шурттума баларда іще. Кunda хырушлық шурадаган вырым пулныне азырға тараган пілдері хымезем вырнаштарны энде. Объект паспортняне нес пулзан ына игебинде ширым дыватымыш шулхи пушуехенче вишлеме баларда іще. Хула администрациян пушлихе шакшырлап тыкне инвесторзыне сакумба келешулен сутны бирки білдерчі. Халық шуғышне тебе хурса проекта олжыну земде кіртрімір. Тере әшшене Шубашкар хула администрациян пушлихе Дмитрий Пулатов. Выл шивичі дүзіне татса барастезе халық пай шенерентел булмасы мақпаджы. Строительство ішне пушланы бе халық кымылзырланать. Чуричесенчен хевел шуды сағалдарах легет. Шинсене строительство ішесен шаведе пұжырғандарать. Шене Шубашкар хулынчен республика Галарым Вали, Мария Шагарова, Дмитрий Ковалев, Сергей Емельянов.